Ka Nongston Block Congress Committee ke lapelong ya kejingelang mentagasngi ha Congress Bahawan Nongston. Ya kini kejingelang lapelong Komisi Bynta nagi kam ki jam banjit bat pentikna ya ke Kyrtong jong ki Kyrtong na ke Bynta ke election MDC ke ban Selong ha Snem ajar apausan. Agani kejingelang ke komiti dak ke wei ke ser keralai ban Kyrshan bat pa ke Kyrtong jong uba GNS Myrthong kum Kyrtong jong ke seng banyak aireng ke election MDC na Nongston constituency. Hadian kini kejingelang uba Kyrshan Lampang u Shongkno jong Nongston Block Congress Committee NBCC ula penbena bala shim ya kini kerai haringkat kejingadon lang jong kinong pej perman na District Congress Election Committee. Kumta nagaliang jong District Observer na District Team obadai ka District Congress Committee kilala ban pentikna bagi kot islah kilabya kum ka yeng hibro gawai na po Nongston Block Congress Committee ngilai hunlang ngilai menjur bag ini trisitom na ko beta ka jingjob jong ka di MBC election ada urusan na po arpinyo Nongston constituency.